Oke, jadi lanjut. Kemarin seri ya. Sabar, susunan pemain. New Year udah main, oke. The Light, oke. Davis, Koman. Oke, kayak gini sih biasa aja sih sebenarnya. Leg kedua. Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Et on se retrouve pour un événement très important dans cette compétition. Cette demi-finale retour, l'Atlético de Madrid face au Bayern Munich. On retrouve ces deux équipes à égalité parfaite dans cette compétition. La seule certitude maintenant, c'est qu'à la fin de ce match au retour, jadi ini buat lawan bot aja kali ya. Bot melawan bot. Kemarin kan sederhana, coba kita lihat menyerang. Agresif. Rodrigo de Paul. Umpan saja ke Marcos Llorente. Masih dibayang-bayangi oleh Koman ya, Koman. Nice. Ke belakang ke Davis ke Laimer membawa bola terus maju. Siapa tuh? Si Musiala. Harry Kane. Kimmich. Sane gocek, waduh. Sane umpan ke Kimmich, aduh. Tapi ini wajib menang sih gue. Jadi nanti gue golin dah sekali dah. Musiala, Harry Kane, Laimer. Digocek saja, balik lagi ke Musiala, balik lagi. Hampir aja dapat Kimmich, aduh, sama Griezmann. Ke Molina, balik lagi ke Griezmann, cepat saja ke De Paul, aduh, potong Koman. Sana, ayo, nice, umpan terobosan. Laimer, kenapa nggak maju dia? Masraoui, masih Masraoui, ditadu. Mario, Safik, umpan saja ke Koke, balik lagi ke Javi. Dibeng-beng oleh Laimer, balik ke Koke, ya salah umpan dia. Kimmich, ke atas itu Kimmich. Harry Kane terobosan, aduh, nggak mau lari dia. Babak kedua coba kita bertahan ya, defense. Babak kedua. Laimer umpan sudah ke Kimmich, membuka ruang itu si siapa? Gnabry kan, Sane, Masraoui, Harry Kane, Laimer, Harry Kane, syuting saja, ditabrak dia, bah. Kita lihat di sini syuting jarak jauh oleh Harry Kane, sang kapten. Ini golnya sama kayak siapa? Ivar Leonard ya? Iya bener. Oke, 1-0. Salah umpan lagi dia. Musiala, waduh, hampir aja dia terobosan tuh. Laimer ke atas ke Davis, dibayang oleh Marcos. Laimer ke bawah ke Musiala ke Kimmich, ke tengah. Kimmich membawa bola, ada ruang tembak, ditembak saja, jeder, gol lagi. ATM ini dibantai-bantai ya. Kimmich 1-2 sentuhan, jebret. 2-0. Koke ke De Paul ke Depay langsung bola Depay
Rapat sekali pertahanan dari Bayern Munchen. Marcos Llorente à la Marcos réception. ke atas saja ke Molina. Molina, Tidak ada teman. Molina ke Marcos Marcos. Balik lagi ke ballon pour Antoine Griezmann. Griezmann. Griezmann ke bawah ke Koke. Solution en Javi. attaque là. Javi balik lagi ke Griezmann. Griezmann balik lagi Marcos ke Llorente. Marcos. Ah, ça joue sur De Paul. Balik lagi ke De Paul. En Ke direction de Griezmann lagi. Griezmann. Sangat-sangat ketat ya. Berarti Bonne ini progression dans le pertahanannya camp bagus nih. adverse. Griezmann ngebol. Aduh. Bien fait. Cuma Une bonne dibayang-bayangin intervention doang. pour dégager ce ballon. Koman. Molina membawa bola dibayang-bayangin oleh Koman. Ditarik ke belakang Marcos, ada ruang tembak. Apakah ditembak Griezmann? Depay. Ah, il faut lui proposer des Depay solutions. offset kasih. Gol yang sangat cantik oleh Griezmann. Apakah offset wasit? Peut-être tous en VAR, jeu. oui, VAR. Ils sont maintenant à une petite longueur. Wih, ini dia udah angkat tangan loh. Pojok kanan atas ya. Pojok kiri atas Neuer. Oke, Riken Le 21 score est maintenant de 2 buts à 1. menit 87. Musiala, Koman, Musiala encore balik 2 lagi ke minutes Koman, seulement à jouer dans le temps réglementaire. ke Sane, ke Kimmich. Kimmich Ça y dan est, ya c'est fait habis pour le tanpa Bayern. Les perpanjangan Munichois waktu, accèdent à la tanpa finale de la berapa compétition. menit, 1 menit doang kali ya. 2-1 berarti agregatnya 2-1. Oke, berarti 2 gol, 2 tembakan ya. 2 tembakan 2 gol. Dia juga 1 tembakan 1 gol. Udah. Penguasaan bola menang Atletico. Akurasi umpan juga menang Atletico. Dan yang ngegolin mana? Lah yang ngegolinnya ngebak. Offset nggak ada. Iya lolos. Lawannya PSG di final. Apakah tanda melawan PSG? Final lawan PSG, Bray.